Menteri Rang Badu Kari Unar Ramodi Ulakhat Soba Yupo Francis Panwan Kai Sha India. Hapau lapan pau ya gajing yabik ya gajing IT Upo Marishakri ya para benreu. Ha gajing ikundu jongki hapo ka G7 Summit kapla long ha Apulia Shapang Shati ka Italy. Ha ka bagi no lam na kalenggari ka pertai ka ikundu banyakran halor ka Artificial Intelligence Energy Africa bat ka Mediterranean. Narendra Modi ha karansan X ulatho ya kendu yo Pop Francis syabar gajing ilang G7 Summit ngaya big ya gajing IT jong ban syakri para breu pat penlong ya ka pertai ka babha lakhat sombhai banwan sha India ong gajing tho menteri rangba ha karansan X kana gajing kedu Modi yo Pop Francis kelawan jaru ha kapor ba BJP kala Pyrshah penyajan bat ka Pakistan ha shwa jong election ka badang shudapshen. Kana gajingi kendu kelajia dan gajingi kendu ha Apostolic Palace ha Vatican ha risau araja puwe. Kunar Ramodi ula pentip ya Sienjam baka India kala ban yakun ya gajing kela kusing beneng nelo gajing ai inject dawai COVID ya parat sibilion bad yoru ya gajing yoru na Pope Francis hal gajing rap ka India ban poi dawai COVID sakiwai pat kiri jong kabertai.